Короче, bugun o'zining Toyota Prius mashinasini sotib o'tirman. Meksikanislar походу kelib turadi. Hi, amigo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Hola. Hola, hermano. I make video, okay? It's my vlog, okay? Not problem, okay? Короче, мына машинаны сатып жатырмын. It's good. Battery it's good. No. Үйтпет алдап тығып жер көріп қой, короче, уже арзан алдың, қымбатқа сату керек болып жатыр ғой. ¿Dónde eres? Hermano. Venezuela? I speak Russian. Who won't have a baggage to take it? I don't answer. Russian. No, chino. No está hablando en inglés. Ruso. Sí. Ruso, ¿tú eres ruso? Sí. From it's Central Asian. It's my country in two language. And Russian and my language. No Ruso. Қазақстанның көзі көрініп жатыр. Ақшаға қазір ақшасын берсе болды ғой. Бүгінше короче нормально қыдырып тұрмыз ғой. Ай чек. 1 2 3 4. Короче ақша бар дейсің ғой. Все, машинаны алдық, машинаны саттық, бітті теманың бәрі. Me gustas Venezuela. Bye, bro.